Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada penonton. Di bawah kan ada tombol subscribe warna merah. Sok mangga dipencet. Terus bunyiin loncengnya dan klik like jika kalian menyukai video ini. Selamat menonton. Biasa nagus daratan kayak kieu, ini alkalan sih. Sekarang atuh Pin, ari burit kieu mah lalaki biasana sok ngabuburit da. Het dah segala ngabuburit, yang lain nanti bulan puasa, pasaran, ngaji sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz teh. Di kamar mana lalaki nata raya gini. Pak Ustadz. Sudah ke daratan sudah. Lanjutkan ya sasapun nasok. Pin, woi, ngaji woi. Alah, oh si Pin. Astagfirullahaladzim. Pin. Nggak usah Pin ah. Pernah ngabuburit ah. Pin, Pin. Tadi ya Pin. Hanya tuh Pak Ustadz. Nyanyi Pak Ustadz. Wah, puas, carikan siap. Mana emang begitu jauh aja Pin nih. Kayak ngabuburit, si antri di situ. Tuh udah mana mah, KM gitu bisa nyontohan. Kostum banget. Lah, bawa yang sana. Awe teh. Oh nyandre. Awe nama pas hari itu banget. Gua kon beda jangan awe baheula mah. Heeh. Baheula mah keluar tol. Bodasna ge bodas suci hudu bang awe baheula mah. Awe baheula mah tuh udah barodas ge. Udah sering kena cai wudu sih nya. Ayo woi, Pin. Sok sadena enak cara lik. Pamungket pada dia istri pada dia. Tungguin Pak Ustadz. Sok mangga Ipin aina pingpin doa. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ipin, eta kunaon sarungna teu dianggo. Malah diako ka hulukeun wae eta. Ambil geura aku. Ipin. Nyanyi Pak Ustadz. Ayo geura. Nyamun. Mun saleh bro. Astagfirullahaladzim. Sok Pina. Kira ngasih lah. Kamari dugi ka mana? Ayat 20 Sok mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum Lamun misalkan teh wakoku balikan deui. Khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atasnya Gentasan ayeuna sok manganing cari deui. Sadaqallahul atuh sok heula. Sadaqallahul adzim.
Nah, sok mangga enak salajengna. Nah, kamari perbah mana ngaosna? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas. Ngalikan deui. Aya naon abi ti dieu nya? Berarti dipatena panjang. Ya, sok diulang di dieu tah. Lain gitu, salahan. Kumaha sih, Kon? Dengekeun ya. Coba. Aku cinta dia, Ma. Gitu. Aku sayang dia, Ma. Yang sedang-sedang saja. Yang penting halisnya gede. Gitu. Beres. Benahan ya? Bener, alus. Shadaqallahul adzim. Sok mangga cari deui. Sok Ipin. Nah, kasep ayeuna namanya. Sok mangga, ayo urang ngaos lah. Kamari sampai mana ngajina? Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yahtop yahtopun Yang populer ada. yahtopu absaruhum kullama adaa lahum masaw fihi wa idza adlamu alaihim qamu walau sa'a Allah. Bosan lah nih akan siapa ayo orang ngabuburit Ayo. orang si Ipin Si Ipin ya. kan haji ya Bergaji mah gimana ya? udah tengah lah suan geus anggeus yuk Ayo. sampai start sih bisa apa Oh iya, siap. bisa pak deui lah ki gampang pak start itu yuk Shadaqallahul adzim. Hari ngaji. Kedenger lah tadi hari ka mana? Hari ngaji tong meuli wae. Coba makat kabur tadi pajakeun murah-murah. Pajakeun pauta teh nyaman meureun. Umpat tadi itu Pak Ustaz dong. alasan wae mana mampu ge. Sok cari. Ngomong meuli wae. Nah, ngaosna ayeuna dugi sakiwanya muga-mugi ilmu anu kurang ayeuna diaos nya dihanca janten pahala kanggo urang sadayana nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok, siapkeun deui. Kata-kata gue berdoa dalam hati mulai. Ulah banget dalam hati balikan deui. Kata-kata gue berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Ayo. Langsung kuing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman terawih mau. Arek dong. Mual. Awas ndak urang. Bin, sedek. Ceposan kan orang kaset. Mana baru gua tuh? Jore di najis. Mas kita bisa. Sudah. Woi. Milu mah, kemana? Buburit Ayo, favorit. Wah, buang milu tadi itu tetang aja pemuda. milu ya Milu konde. Bener
wala bado. Kadang. Asa janggal ya? Mana sih? Hah, si Purpan kemana? Oh, ya kemana teh? Wah, tinggalin bawah ayo orang tungguan lawa di dia. Kedengeran. Cigana tadi, tiluan cigana tadi teh. Masih orang yuk, tinggalin budak teh. Sebleker aing beak atuh. Sia teh. Motor aing beak seblekerna. Hampur sia teh jojotan wae. Kuatan motornya. Kemana wae? Eta ngomong si Abah kemana? Kon, Pin? Si Abah. Kemana? Si Abah? Heeh. Wah, tadi pakai tanon bensin di warung. Lain bensin. Lain oge. Nanti. Tadi bohong iya, Wak. Nando ngaran teh cari kanan kumana di jiwir. Kunaon saya emang nepeda kunaon ya? Kita beli gas. Lompat mau memilu udah aing mah. Mari di bawah ya. Ya ngomong, saya teh ngaraji carikan Pak Ustaz ya. Tadi nama andek ngaji pugu. Si iya yang ngajakan orangnya. Si orang ngajakan wah main udah aek. Ya kan meren mimitina diajakan nya daek. Parah kumaha sih orang tadi. Pak Ustaz ngomong tuh sih. Pak Ustaz nanyakan tuh Pak Ustaz. Nanyakeun. Komo tas Purpon mah. Siak digantung ku Pak Ustaz. Wah, waduh. Oh, nyaho tara bayaran nih, bayaran geus barolong wae geus 3 minggu. Ya teh. Bayaran mah dibayar ku kolot. Biasa. Pakai meuli kuota. Maju we. Naon siang aja di dia loba awewe. Cimata sekali-kali mah. Bener sip. Budak ieu mah capar pisan. Pak Ustaz teh segala gotong haji. Main kos urangnya abu burit nempo awewe. Edeh. Bibirna beureum. Handapna aya belekan. Alisna kos cau. Bener ya? Iya. Si mah soalim pisan. Kade siapin ulah bebeja ka Pak Ustaz dihanan, ke bebeja dihanan. Moal aing Dre, kira aku. Ayo geus ah, kudu buka. Ayo kon. Puasa gitu sih. Banyak puasa tuh sih ada puasa mah. Adan. Ayo, Cep. Ya Cepnya. Ayo. Ini buka lah. Buka. Buka. Kade ulah buka celana. Ulah buka baju. Karo BBM Mustafa balik pakon. Ayo balik. Assalamualaikum. Ayo balik. Bang buka deh. Udah lapar ibu tuh, udah maghrib. Karo BBM Mustafa balik pakon. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa ya, pencet tombol subscribe di bawah video dan follow Instagram Kreator Tempuran di _tempuran 505 dan jangan lupa ikuti Facebooknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.